سلاورز گهدار و تماشاوان بویر FM خلق خواه یا برنامه کلاوا صبح ام بردوام بکن بشه هفپیوینی دن دیار کرن دسته چانده هرما جزیره لگل دیوان وجه یا باکور رجلات سوریه و ششمین مهرجان عثمان صبری وجه لباجار خامشلوه ده ددمک نیزیک دشخواد لدار بخینه جوا ام زیده تر آگاهیان ناس بکن و ام بناسم بکا چه آماده کاری با و مهرجانه تینه کرن و چینو ای سال هیه دوه مهرجانه ده بریز الیاسیدو هفسرو که دسته چانده یا هرما جزیره و میوانی مبل استودیوی روش باش و سلاج بوش بو بدارین تماشاوانین بو یرفین گلکس باس بریز الیاس دسبک بحثا دامزراندنا و مهرجانه بکن آرمان جنوه ین سرکه چون جل در خصنا و مهرجانی شوق مهرجانا عثمان صبری جبری 6 سالاده وقت دسته چانده پیشنیار هات کرن گو مهرجانا کو جی بیل درخستن مهرجان جی سرناوی آپو عثمان صبری بو شو آرمان جوی مهرجانی ما خواست که نفسکار این و جوان گو کارم بجداری و مهرجانی ببین به برهمین خواه شو یعنی مگود هر سال گرگ بیل درخستن و چه و جوانی مهبه لسر آستا با کروجات سوریه و کردستانی و کارم بجداری و مهرجانی ببین شو مهرجان یعنی هر سال بری و بدمه که ام ددن راگ هاندنه جو این نفسکار کارم برهم خو حاضر بکن و بجداری و مهرجانی ببین دیرو کار در خصنا مهرجانی ای سال و کنگی با و چند روزانوی ببینه شو وقت ما قلت يعني اف مهرجان ما خست لسر ناوي ابو عثمان صبري به دروجا کوچ کرناوی ده 11 ماه هذا هر سال ته درخستن ای سال شد به روزی ده مهرجان جی دماوی 3 روزن 11 12 و 13 يعني که هفتیا پیشامه سهشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ده اما بحثا آمدکارین و بکن جبال در خصنا چاپاش ششمین یا مهرجان عثمان صبری وجه شو وقت آمدکاری بری 5 ماه هات کرن ماه چهارده و چهاره کمیته آمدکار دسته چانده و دیوان ویژه آباکور وجهت سوریه امرونشتن و مداموی دیار کرد دماغ ام بدن راگ هاندنه 24 ماه چهارده مدار راگ هاندنه شو شرط مرجعی ته دیار کرن جبر دماغ درج لازم جه نویسکارا بن کاربن که يعني وك برهمين خوا جبشين نج قوميتير جبرويجي يعني بري 5 ماه آمدکاری جرکر يعني قوميتا آمدکار جي موجود دسته چانده و دیوانا ويجي شو قوميتا جي ديسا عمل هفرونشتن و برنامه مهرجان جي مداني باشه و شو بحثا شرط و مرجان کرد خوازم الناس كم إيصال چه شرط و مرج بو بشداري هذا النهل بجارته شو شرط و مرجن مهرجانه شو بري 4 سالا ما خواست يعني همو جورين اي ويجي بجداري مهرجاني بمن اللي افد سال ما خواست هر سالي جوريك به يعني سالات شوي جيروك بو اي سال وي رومان به جبر شرط و مرجي اي سال جي ما خواست يعني اني بسكارت هني رومانك بشينه و تمنيوي يعني نكيمي حجده سالا به رومان جي يعني هجمارا گوتن نوی بیتری 20000 گوتنی با او جاتب نفساندن لسر کامپیوتری به سیستم آورد يعني مزن بنا تيبان دبشي اي كردي 12 به بشي عربي وسرياني 14 به شخو نویسکارجی دگرک وینه یک خوی یک کسایتی و سیوی خو بشینه دسته چانده و وقت جهاد دیار کرن حتانی برهم بگرتن حتانی انتهي معها حشتا يعني داوي كرنا قرتنا برهم ابو جبو قوميتا آمد نرخاندني جي كارب سوان رومانا يعني كاربك وبنرخينه جورين وجاي تاني يصلوا رومان به چه زمانان زمان كردي وعربي وسرياني لي مخابن يصال زمان سرياني ديسانات وكردي وعربي تاني باشه بحثا برنامه وچالاكين في مهرجاني بكن يصال چينو هي يعني إيصال وقت ما قلت سير رجاي رجع أولي وفكرن بدا أخاف نار برياح السر وقوميتا أمدا كاربة بشتي بشي موزيكي هي إيصال وكوما هلال زيرين وبجداري مهرجاني ببه دي بشتوير ودي تشيروك بين خواندن تشيروكين إنج سالي تشوي بسر كتبون بعربي وكردي أو تشيروكي مخادن بشتي ويجي يعني سمينار جي وهاب السمينار يسر كل تجيانا عثمان صبریه
ومذكرنا وان برتوكين افسر كتيجي داويد هذا دروجة دياد جي شخوي هلبست بين خواندن هلبست معناه كردي وعربي وسرياني جي هبه بخواندن بشتيوي سمينارك سرولا عثمان صبري دوجه كردي ده مع مستد لوري زنگين او سميناري الدار بخينه روجا سياجي بداوي كرين شخا او روجي وسينفزيونك سر داناسينا قوميتان رخاندني وهبه دويرجي نافندا باركين كولتوري وكوما خوي كالبوري بينه يعني هناك ستران اي دنبيجي وبيجن بشتي وجي وينافي ابسر كتنه وبين ديار كرن وخلات وبين بلاف كرن ومهرجان داوي باشا هجمارا رومان نویسن کو ایسال و پشدار بن چه قاسم ایسال بشدار بونه نه رومانا بشدار بونه 4 كردينه وبينج عربينه باشا اما برسا گرینگیا و مهرجانی بکن بنری نوادش با پیش خستنا و جیا کردی لدوری چه آلیکاریه دیگه که و جیا کردی خورتر و بهستر بکن شو دستيا چانده يعني براسيم گرنگيه دن وان مهرجان انوجي جبر نيفسكارين ما تايبت نيفسكارين كرد دمي بريده درفت جماعتنا بو جبر همين خو شعب بكن عن بلا بكن انجي مهرجان كردي للدارخين لبشتي راگانا رو بریا خسر و دسته چاند یک سازی رو بریانه راستی و دسته جی مگلک مهرجانی خوی و جوی مچه کرن چالاکیه مهنه ام گرنگی دن نویسکارین خوب تایبت کرد و کارم بر همی خوشی چاب بکن و بلا بکن ام پیشنگه ها دار دخینه یعنی افجی گرنگیه که باشش بنا وجه کردی که دسته چاند پیراده به و شغل کلک اوجی دیوانا وجه باکروجه سوری باشا گلک و جوان برزیلی است بجن روشا وجه کردی نچالاکه و اگر وها بمینوی خرابتر و برسوا و وکا دسته چانده چیه و خبات ودوی آلی ده چهنه يعني جبو تشالك كرنا وجهه كردي براسي افجي جريداي نيفسكاراي يعني جرك نيفسكار بيتر يعني بري خبدن سازي ويكتين اي روش شمبيري نيفسكاران جبر الهرمي جلك هنا يعني او كارن بوجداربونا خد دوان سازياده بيتر رولا وجهه خرد بكن وكاربن بيتر يعني تشالاكي ومهرجان اي وجهه دارخين شوك دستيا شانديجي بوك ماغوت ام جرنگيه دني يعني تشي سازيه جهبن كاربن بفيكاري چاندي رابن ام درفتا جوان ردكن ولغور امكاني دستيا چانديجي ام اليكاري دن شوك دستيا چانديجي يعني وك ماغوت گلك شالاكي مي اسالان هنه پیشنگه هنه مهرجان هنه ام گلك گرنگي دن روشا چاندي و ويجي يعني ام دبينين انه روشا ويجي باش يعني الهرمي باشه جبو کمیتان نرخاندنی پیوانین و جبو هلی بجارتنا کمیتان نرخاندنی آوی مهرجانه چنو اگر زحمت نبهون نبینوان اشکرک يعني جبو كوميتان نرخاندني براسيج آلية كوميتان امده كار يعني تين دست نشان كرن او كسين آستاواني آن ويجي خرد بي ناس كريبن كاربن فان برهما يعني باش بنرخينن او جيتين هل بجارتن يعني سي ما ايصال يعني سي كساتن هل بجارتن سي كردي وسي اي عربي اف كوميتا جي يعني نافيون نديار براسينا نديار كرن الا روجات داوي مهرجان دي نافيون تي خوندن وك سيفياوان يعني وك داناسينا كي سروان شدبن جبرگ اب نويسه درمر دستيوان نزان بكي نيفسكار جبروجي اف كوميتا بكس ناز نك جبوگ كس خنگي نوان يعني نزان ببرهم اكين تاني دروجاوا دنا اف كوميتا انج درفي روجاوا كساتي همشارت نه شرط دروج آباد بن يعني چه بيج دروجي چه بيج هند دروج آباد باشه برسا نرخاندنا واج کوپیم بریان چاپم بریان و فستیوالیان و مهرجانی گلو تاکی جان را دیون دبینن مهرجان سرکفتی در باسو يعني وك آماده كريه تنكرنج بونا فستيفالي وراسي ام باش آماده كريه جير دكن لغور كوميتي لغور حاضريا ليزبرغ روشا ولاتي ما جيتر درباز بن قفو تهديد و اريشن جيتشد بن وبتايبت دي ما هاد وان ساري شوي دي قالك بويرين نباشي بون جبر ويجي ما اصلا قدك شان جبونا اف مهرجان بتر سركفتي به يعني بركي صالة كمل دار نخص صالة جيما روجا كي تني شي دكير جبر او روشا كورونا ابو روشا دفرين ما هاتن داغر كرين لي اصال ام بهيفين بويرن وسا جدا در نكفن قام كاربن مهرجان خد سي روجا دي وسركفتي در باس بك بدوجه سالانه كوجبو و مهرجان تي ترخان كرن شو يعني وك
میزانیا می دسته چاندش خو مهرجانی می و چالکی می سالانه هنه بودجه اوانش خو تین ترخان کرن یعنی هر مهرجان کو عثمان صبری خو الگور پدیوی وی یعنی بودجه وی هاتی ترخان کرن برسا خلاتان بكن إيصال وخلاتين وجبن بو أصطية كم ديم سيم شو وقت ما قلت زماني عربي وإيه كردي يعني إيه بسر كذا سي أستن أستا يكيش خو خلاطة مهرجاني عثمان صبري وقت درعك يعني بيجن حرصال هي مدنوا لكيلك ويجي إيه أستا يكي آلي كاريك مادي أم بواردكن أست وبرتوكا ويجي أم تشابدكن أبسر كتي أستا دوا واسيا واناجي خلاط ودرعش خود دنوان نخلاطة مادي تاني برتوكي وان تين تشاب كرن خلاطة مادي ونكارن دسنشان خلاطة مادي أم ناخوازن راسي بمسألة مادي يعني أو خلاط بوقت دياريكي أم دنوان باشا برسا داوي بروژه و پلانین دسته چانده لهرمه چه خباتن وینو هنه شوق دسته چانده ما قلت بروژه می سالانه هنه يعني مهرجان هنه پیشنگه هنه چاراکین این چانده هنه و هر سال جی بری سر ساله ام آماده کاریه دکنش بو پروژه نه ام گریدای دسته چانده بکن يعني وقت ای سال جی راستی منقاش کری يعني پیشنیار چه بویه يعني وقت پروژه نه او پیشنگه ها پرتوکا کردی قد روجا زمان کردی د پازی ماه 50 به سالانه يعني هر سال او پیشنگه بیل درخستن یا دیجی بو زاروکا مخصوص ای سال ام پرتوکخانه کی بو زاروکا ام چه بکن او پرتوکخانه پرتوکین ای زاروکا ته بین چالاکین ای بو زاروکا بین تیم بیل درخستن دیجی وقت پروژه ما هیچ بو پیمانگه ها شانو يعني پیمانگه ها شانو ای سال ام کار بین آوا بکن و گلکی باش به لیکن که و گلک پروژه دنجام پروژه آوا کرنا استودیو ام تو استودیو که جی آوا بکن جو قید کرنا استرانا و جو چه کرنا ویدیو کلیپا يعني ابجي امريه بتكن بيشه هنرمندي خو قاربن بقيد وشرط قاربن برهم خو بين فيدري قيد بكن وقالك بروجي مي دنجي هن يعني گلک سپاس برز الیاسیدو افسرو که دسته چانده هرما جزیره بو هاتنا و زور سپاس اگر اون بخوازن تشتكي لزيدا بكن البحث فيني ام جي سپاسيوات كن قوم بجداري برنامج كريه ام بهيفين جبنا مهرجان عثمان صبري قال ما حمو بريخ بدن دفانسي روجاده بين بجداري في مهرجاني بين بر مهرجاني ام تشي دكن جبنا قال وجبنا وجوانا سپاس جارا کدن گهدار و شوپینر ما لور هفته بینام بداوید بله خلقا ما بردام پشتی و ناف بره